Even if it's early in the morning, even if it's in the evening,
Even if it's raining. Even if there's a lot of wind. Even if you have no way to go. Even if there is a lot of clouds. Even if it's during day. Even if we are in so much sorrow. Even if there's a lot of wind. But every time you knock on the door. Knock on the door. He hears you. He has 2 ears, but he hears for everyone. And he answers all of us at the same time. Reka badushiremo igisirimba hanyuma tuze gutanga umwanya wacu. Ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwagwa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, yoho uraturinda ntitwagwa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwagwa. Ishimwe Mana we, ishimwe Mana we, ishimwe we.
itorero wiruke tukweretse n'abasubiye inyuma garura we garura izo ntama mukiza dufite agahinda kubw'abayoba bava muzize muri uyu mwaka muri iyi minsi ikora ibitangaza ayiwe bamenye kudahi muri iyi minsi minsi ikora ibitangaza bamenye ishimwe mana ishimwe nigawe ishimwe nigawe ishimwe mana we ishimwe nigawe ishimwe nigawe induru zumvikanye n'isi yose amarira kuboroga kwinshi nakiza we nakiza twakoze mukiza